pozdrav smo novi video. Danas pokazujem vam jedan ekstra mod za Minecraft koji se zove Furnicraft. Bez premusice. Uglavnom, ovaj mod ima puno stvari, ovo su možda samo neke od njih, ali ima ih baš puno. Ima puno sajtova na koje sve ovdje česno, što ću da stavim. Došao je update nedavno, tako da ima neke nove stvari, na primjer ovo pet kopije. Uglavnom, danas ćemo testirati sve stvari, stolicu, ogledalo i ovakva neka stranja da vidimo kako to funkcioniše. Specifično kad postavite nešto ima puno vrsta, tako da sedam na srednjem stolicu. Vidim gori sosjeća, ima 5 srca. Perfekt. Ok, nije mnogo jako. Imamo i ovo, isto u novim bojama. Sit down. Moj život, ovdje imamo krave, sadite vi malo. Ogledala su sva isto, koji sam skrivao, a i ne vidite. Evo. What the fuck, šta nije u redu s ovim modom? Ušao sam u ogledalo. Imamo stalkove, stalkočine. Mogu da poletim u game mod da sam jedan. Uglavnom ima puno boja izgleda. Christmas tree. Veliko Christmas tree, ja sam su svi zeleni. Ok, imamo sada to od ovih stvari. Sklonit ću ih, ovako. Znači, rekao sam vam nisu to sve stvari, ima još puno. Ovo je nešto novo, NPC. Mislim, znam šta je to, ali ne znam kako se ovo novi, ovo prvi put vidim. Imamo devojke, a šta je ovo? Mel. Ti si Mel, ti si Mike White. Uglavnom, imamo još neke stvari. Imamo na primjer ovo, to je neki razgovor Discord. Mislim da od njih se može krafta stvari. Lako. Mislim da može, zaboravio sam. Ne može. A zajeka se. Prije je bio change teksturi, da bi se to uklonili. Ima ovdje neke stvari koje ja se svijem, primjer ovo tu rotate da furnitur, mislim da je ovo da rotiramo ovo. Opa, ovo. Evo ga rotate. What the fuck? Sad rotate ovako. What the fuck? Ne kontam kako ovo funkcioniše, a i barem uvijek. Sve se stvari unutra kameru, nemam pojma. Ok, znači imamo ovdje još stvari. Televizor, neke stvari. Evo ovdje imamo ovo neke bombone. Nekako ovo funkcioniše, sve trebamo inače. Ovdje imamo ovo, to mogu da rotiram, a i mogu da openujem, samo ne znam kako. Sklonit ću ove zvuke. A da, može da se otvori. A ne može, i to se uklonili, jo majko. Ovdje imamo tako neke gluposti. Čekaj, da vidim što ima u ovom stolicu. Ima knjige, koje čita knjige, ima PlayStation 5. Dobro. Još neke knjige i Rubigovu kocku, ja nikad nisam da shvatim. Idemo na sljedeće stvari. Što imamo dole, imamo most. Znači ovo su samo teksture za most, znači nema ovakav most kao novi item, to je tekstura za neku glavu, ne znam. Da mogu napraviti ovako most neki. Ne znam što sam htjelo, ali ban ovo je dobar most. Dobro idemo ovdje, imamo ovu Creeper Grave, inače to su vam ove kao neke stvari. Čemo ovo što nemam pojma, evo mogu nešto da zaplastim. Da je imao ovdje neka zadnija da budem peder, ja majko. Evo znam. Odbirat se. Nema više onaj zanski NPC. Jesi ti zanski NPC? Ne. Jesi ti zanski NPC? Vjerovatno nisi. Kudaj su zanski NPC ovi? Evo ga. Udaj se za mene. Jo, majko retardirana, stavio ovo villager neke.
Isto to ono jedna. Čemu ovo služi, nema ni sam pojma. Ti đubre. Samo se. Mi smo imali u smislu tradu prsten za dete. Znam se. Ovdje imamo neki nešto ovo za pa da, ovo je za potjerivanje demona, daju se tu žrtve. Da se ponosno kada sam profesional s ovome. Ovdje imamo ne znam koga, ali kogoda je pokoljenje. I da, ova statua nisam pokazala, oni isto nema boju. Ovo mi se čini da glava nije kriperska, nešto malo promijenio na meni, ali možda mi se samo činilo. Skloni tu ove stvari. Idem sada vidim da mi onaj čas koji ću da izgubimo gomile ove stvari. Imamo ovdje neke stvari koje su jako specifične. Rekao sam vam, ne znam kako da linkujem ove stvari, tako da morate sami da nađete mod, ovdje je lako naći. Ovo je jako zanimljivo jer i s njima se možete tradovati. What the fuck? Ali ima ovdje negdje trade dugme, pa kad kliknete to trade dugme, onda, ne znam, onda kao date kompir i on vam preda prezeni kompir. Ok, ovdje imamo maksu zemlji, jako zanimljiva stvar. Imamo i, da ne pitam šta, ima i ovo više vrsta, kao neki zatvoreni, neki rezači otvoreni. Jo, pokojan, rotko. Ok. Dobro. Šta ovdje još imamo? Imamo dole kad idemo još neke, pa ne, to imamo četvrte. Imamo lapa tapa top. Neki ovdje ograde i ovo što jedno čekam da im staje. Ok, imamo ovaj lapa tapa top. Malo da preko. What the fuck, kako je ovo novo uništavanje? To sve nije bilo. Znači treba uspao negovim ove stvari. Ovdje imamo radijator, ja to znam radijator. Ovo se na kraju zatvorim, ovdje imamo neku teksturu za voja, meni se jako sviđu ove teksture kad imate, jer mogu da sam stvari na njih ovako. Evo. Pa ne znam ljudi koji kao ukras, jer tako nešto, mislim jako zanimljiva stvar. Ima ovdje white corner. Ne znam šta je to, dobro. Šta ovdje imamo još, nisam vidio ovaj pet koliko se evo. Vidi, evo ko kovčeg. Vidi, evo ko kovčeg. On dupli kovčeg, ali ima kosu ko kovčeg ima u napadu. Kako kuru jebate. Meni se ovo jako sviđa. Vrteću ovdje. Ovaj fornis nisam vidio, mislim da on ima to, ali se mogu s njim trade, ne mogu s njim. Ovo je sve novo. Uglavnom, imamo još nešto, televizor, tako nešto ima, čak i ceo setup, ali njega nisam uzeo. Imamo ovdje pitu, semelejcu, opet sve plavo, nema se. Imamo ovdje sto za bilijar, evo ga ovdje su neke kuglice, se ovako uveliče s mesta. Ne, ovo su neke čudne kuglice. Ovdje imamo suncovran i on ima puno boja. Pada noć na meseci dna, time day, evo. Imate ovdje televizor. Koji retard igra ovu igru? Ovdje ću. Izgledat ću vas, mislim da ću ovo sam stavio 2 liste mesta. Uglavnom, šta još ima ovdje, nema ništa. Inače ovdje imate Luigi board, ali ja njega nisam uzeo jer nisam retardiran. Mislim, ne znam da sam ga uzeo, jer samo po puta stvari. Ovo je kovčeg ljubimac koji se pomera, jabote. Znači, cool stvar. Ok, ovo ću da sam da bacim i ove neke stvarčice. Tu. Da evo da ih bacim. Ok, imamo televizor već, on je bio komp. Televizija. Mogu da gledam pink zvezdice. Ok, televizor. Imamo arikadu, tu imate samo Pac-Mana.
High score 311. Ja niti nisam stigao do 2. Jebam se. Ne znam kako to skoro funkcionisa. Imamo fontanu u kojoj mislim da pliva mali brodić. Zaboravio sam. Evo ga. Pobedit ćeš. Ti sve ima si obsidijan. Ovo je radno ovaj obsidijan sebi moralu jebote. To nikad nisam vidio. Čekajte čest. Tu prosto. Evo ga, ovo nikad nisam vidio. To ima u sebi malo brodić. Ovo nikad nisam vidio jebote, ali je pravi se cool. Imamo ovaj skok da skočimo u lavu naravno. Uiii. Jeee. Pa imam u lavi. O. Hoćete sad da uklonim. Jako velik mod, morate da priznate. Imam ovdje farbu. Tučin. Da nije ovo ovako, idemo pa. Tup, to ne radi tu ovdje. Mogu je sam farbom? Ne, kako ovo radite? Ne može prejebote, ova farba ne radi dos. Okej. Znači, šta ovdje imamo i ovo, farbu ću da vratim. Tu, daljina. Remote control. Šta ovo? Mogu da upravim televizorom ovim. Dobro. Evo mi ga kuvar. Gdje se trejda za delinski. Ma bezbroj. Okej, znači imam ovdje poklon i on se maze upena. Maze on već. Ovo je već faz. I on, njima treba vremena da se ubije normalno. Uglavnom šta još imamo analizu i tu imamo puno slika. Imamo analizu, što je ovo neki rat poslije cigaru i tako te neke stvari. A mogu da postavim da nije ne mogu. A čekaj, ako slično ne znam da nije htio odnosno. Remote control. Ako je smisao toga. Samo mogu da ulazim na kvaka na kontam. Mogu vodu, ne mogu ništa da vidim. Evo frižider, i to je dobra stvar. Okej, frižider. Nema ovo ni onda se rote, nema ni onda se stvari da je. Kaki je bravo Minecraft. Dobro. Vratim ću ove stvari jer me ulazi basam. Imam ovdje još neke stvari. Tamo što već imam. I ovo su posebne stvari za ovu listu. Ovdje ima jedno drvo, a nije to obično drvo, to može da se otvori. To su určer boksari u obliku drveta. Jako zanimljiva traka. Imamo ovdje kao neke nagrade posebne. Neki dinosaur. Evo ga. Broj 1. A ovo nekako mi najjasno. Ovdje imamo ljuljačku, da se ljuljamo malo, ko smo i normalni ljudi. Imamo kameru. Treba će mi za ovo neki blok. Ovako ovdje imamo wooden plank. Stavimo ovako. Trup. Evo ga ovako. Ove kamere ne snimaju, ali se pomeru i tu je sad kao neka dekoracija, nemamo nekim bojama. Ima samo ovako kao da stoji kao snimaju, u stvari oni se ne rade. I da. Imamo i ove neke stepenike, ali to je glupo. Vi može se. Imamo ovdje to smo već pokazali. I to je to od ovog klipa da ste živjeli. Mod možete da nađete na internetu, već sam vam rekao, X3. I da. Ćao!